Reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze mu makuru yacu hano kuri AMAKURU TV. Tunabashimira mwese mukomeje kudukurikirana no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Abakanda subscribe mwese tubahe ikaze muri uyu muryango mugari. Muri aya makuru rero muri kano kanya Perezida w'u Burundi yenyegeje urugamba asaba abasirikare be kwataka, ni mu gihe kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila ari gushinjwa gushyigikira inyeshyamba za M23 byongeye gushimanyirwa na Jean Pierre Bemba ubwo yasabaga urubyiruko muri kino gihugu kwinjira mu gisirikare kugira ngo barwane ku gihugu cyabo. Ni mu gihe kandi abahagarariye Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero Anglikani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bahuye na yohereje kugira ngo baganire ku bibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'intambara iri muri Kongo muri rusange. Aya makuru rero ni mu gihe kandi bivuga yuko intasi z'u Burundi zageze Kigali. Byose reka tubigarukeho mu buryo bwimbitse. Niba udukurikiye bwa mbere kanda subscribe aho hasi kugira ngo ujye ubona inkuru zacu tukimara kuzitunganya. Reka rero mbahe ikaze mwese abari hirya no hino ku isi mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse kandi mwumva n'ururimi rw'ikirundi. Twinjiye mu buryo bwimbitse kuri iyi nkuru. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje kwenyegiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yohereza ingabo nyinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zihangane n'umutwe yitwaje intwaro wa M23. Ni mu gihe bivuga ko kandi intasi z'u Burundi zivuye i Kigali, nabyo turaza kugenda tubigarukaho muri iyi nkuru. Ubwo Ndayishimiye yahuraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi ku itariki ya 27 Gashyantare 2025, yatangaje yuko ashyigikiye ko intambara mu burasirazuba bwa RDC yakemurwa mu nzira z'amahoro, ariko nanone wareba ibikorwa bye ukabona bihabanye n'aya magambo. Ingabo z'u Burundi kandi zirenga ibihumbi 15 zose zimaze koherezwa mu burasirazuba bwa RDC hashingiye ku masezerano Ndayishimiye yagiranye na Felix Tshisekedi muri Kanama 2023 mu kwifatanya mu kurwanya umutwe wa M23. Ndayishimiye yahawe ishimwe rya miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika nyuma yo gusinya amasezerano. Buri musirikare kandi w'u Burundi uri ku rugamba yagombaga kujya yishyurwa byibuze amadolari 5,000 ku kwezi. Gusa nk'uko amakuru abivuga byarangiye umuto muri bano basirikare ahabwa amadolari 70 yonyine, mu gihe abofisiye bo bishyurwa amadolari 100. Amagana y'abasirikare b'u Burundi biciwe mu ntambara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mwaka ushize, abandi banze kurwana baracyurwa barafungwa, harimo ndetse n'abahungiye mu bihugu by'abaturanyi. Muri Mutarama uno mwaka wa 2025 gusa abasirikare 48 b'u Burundi banze kujya kurwanira mu burasirazuba bwa RDC bafungirwa ahantu hibanga ndetse bashinjwa kwigomeka. Abasirikare benshi b'u Burundi bapfuye muri Gashyantare 2025 ubwo Ndayishimiye yoherezaga huti abarenga 600 kugira ngo basimbure abari batsinzwe. Icyo gihe kandi ngo hapfuye cyangwa se hakomereka abarenga 50% muri abo bose boherejwe muri RDC, n'umubare munini cyane. Abasirikare benshi b'u Burundi, ubutumwa bw'ingabo z'u Burundi bwakomeje guteza impaka ubwo byamenyekanaga ko amafaranga menshi yagenewe bano basirikare ajya mu mufuko wa Perezida Ndayishimiye. Hari kandi n'abinubira kujya ku rugamba ngo batazi nyamara batanabana ibikoresho bihagije. Bamwe rero mu ngabo z'u Burundi nibumva ukuntu bakomeza kugaba ibitero kuri M23 bonyine, mu gihe ingabo za RDC n'imitwe igize ihuriro rya Wazalendo bo badashaka kurwana. Abayobozi bakuru muri guverinoma nabo nibumva impamvu abasirikare babo bakomeza gupfira muri iyi ntambara. Perezida Ndayishimiye kandi yirengagije ibi byose abima amatwi kubw'inyungu z'amafaranga, akomeza kohereza abasirikare mu Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakure M23 mu bice yafashe, cyane cyane mu mujyi wa Bukavu ndetse no ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Kohereza kandi abasirikare muri RDC nibigamije gusa gushaka inyungu ze bwite nka Ndayishimiye Evariste Perezida w'u Burundi, ahubwo bunashimangira ingengabitekerezo zo kwanga abatutsi. Iyi ni ingengabitekerezo ahuriyeho na Bwana Antoine Tshisekedi ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yaba Ndayishimiye
cyangwa Kisekedi na FDLR bumva ko umutwe wa M23 ari umutwe ugizwe n'abatutsi gusa, ndetse banabishingiye hanini no kuba barwanira abanyekongo b'abatutsi bamaze imyaka myinshi batotezwa, harimo abanyamulenge ndetse n'abanyamasisi. Ku itariki ya 23 Gashyantare nibwo abasirikare bagize indi brigade boherejwe mu kibaya cya Rusizi, n'ikiba kiri hagati y'uruhererekane rw'imisozi za Yamitumba ndetse n'uruzi rwa Rusizi, ndetse rutandukanya RDC n'u Rwanda n'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi rero bari muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo babure ko uzagerageza kwambuka uruzi rwa Rusizi asubira mu gihugu cye azaraswa nk'undi mwanzi wese. Abasirikare b'u Burundi rero bakoresha imbunda nini boherejwe ku mupaka wa Vugizo ku ruhande rw'u Burundi, ndetse banafite na za drone zigenzura umutekano n'imbunda nini za 120 mm ndetse na 120 mm. Urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo rukomeje gukara, ni mu gihe kandi amakuru avugwa yuko hari intasi perezida w'u Burundi yohereje mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ziganire na leta y'u Rwanda kuba hahagarikwa umugambi wabaho cyangwa se gututumba kw'intambara hagati y'ibihugu byombi, ndetse mu gihe Burundi bubona yuko bwabihomberamo cyane. Andi makuru kandi akavuga yuko Repubulika ya Kongo yatangiye kwikanga yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kwikura muri no rugamba kigarutera umugongo, bityo bagatsindwa ruhenu. Mu gihe ibi byose bikomeje kuba kandi abahagarariye Kiliziya ndetse na Anglikani muri RDC bo ntago bicaye. Kiliziya Katolika ndetse na Anglikani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba bahagarariye bahuye na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda, ndetse baricara batera gatebe baganira byimbitse ku bibazo biri muri kano gace. Umuvugizi w'itorero Anglikani muri RDC ariwe Pastor Eric Nsenga yasobanuye ko bahuye na Perezida Yoweri Museveni ku itariki ya 4 Werurwe 2025, ndetse bagirana ibiganiro byinjira mu mizi y'intambara ya M23 ihanganye mu n'ingabo za RDC. Urugendo rw'aba bashumba kandi ruri muri gahunda batangije muri Gashyantare 2025 yo kuganira n'abatanga umusanzu mu kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa RDC mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari muri rusange. Pastor Nsenga yatangaje kandi ko muri iki kiganiro bagiranye na Yoweri Museveni, Museveni yashimye Kiliziya Gatolika ndetse na Anglikani kuba byarateye intambwe nziza cyane, agaragaza ko ashyigikiye ibiganiro bidaca ku ruhande bigamije amahoro. Abahagarariye Kiliziya Gatolika ndetse na Anglikani kandi batangiye urugendo i Kinshasa ku itariki ya 4 Gashyantare. Icyo gihe bahuye na Perezida wa Repubulika ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi Tshilombo, bumva ibitekerezo bye ku buryo amahoro yaboneka. Bakomereje urugendo rwabo mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'abarwanyi ba M23, baganira n'abayobozi b'uyu mutwe, ndetse baza no kugera mu Rwanda aho baganiriye na Perezida Paul Kagame. Bajya no muri Kenya baganira na Bwana Perezida William Ruto. Ubwo bavuga kandi muri Kenya bagiye mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga baganira n'abaturage baho, nuko baza gusubira Kinshasa mbere yo kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bahuye na Perezida Denis Sassou Nguesso. Kiliziya Gatolika kandi na Anglikani bigaragaza ko kugira ngo ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC gikemuke hakenewe ibiganiro hagati y'imande zombi. Mu gihe bino biganiro Bwana Kisekedi atabikozwa, Jean Pierre Bemba aravuga yuko Joseph Kabila ari inyuma ya FSA kumya kubihamya nk'uko byari byanavuzwe na Perezida wa Kongo Bwana Antoine Tshisekedi. Kuri wa gatatu ku itariki ya 5 Werurwe 2025, Minisitiri w'Intebe wungirije akabona Minisitiri w'Ubwikorezi Jean Pierre Bemba Gombo yashinzwe ahoze ari Perezida wa DRC Joseph Kabila Kabange kuba ariwe watanze inyeshyamba cyangwa se watangije wanatanze inkunga ku nyeshyamba za M23 ndetse na Alliance of Fleuve Congo ya Colonel Nanga. Ibi kandi yabivuze mu nama yabereye ahitwa Kikwiti Kwilu aho yakangurira urubyiruko kujya mu gisirikare
mu rwego rwo kurengera Congo. Imbere y'abantu babarirwa mu magana, uwahoze ari minisitiri w'ingabo za kino gihugu yerekanye ko afite ibimenyetso ndakuka byerekana ko Joseph Kabila ari nawe uri inyuma y'inyeshyamba za Mobondo zikorera mu ntara y'icyahoze ari Grande Bandudu, cyane cyane Mai Mai Dombe, Kwilu, Kwango, Congo Central ndetse n'ibice bya Kinshasa. Usibye gusa kuba ashyigikira M23 ngashyigikira na zino nyeshyamba, akomeza agira ati mfite ibimenyetso byose byerekana ko Joseph Kabila ashyigikiye inyeshyamba za AFC, M23 n'inyeshyamba za Mobondo. Niyo mpamvu rero yahunze kino gihugu, yagiye Lubumbashi, ava mu karere anyuze muri Zambia, ndetse akomeza avuga ati yahungiye mu mahanga kubera ko azi yuko adafunzwe. Ibi bikaba byaravuzwe n'uyu mugabo kubwe, kandi akavuga ko inyeshyamba za M23 zishaka gusubiramo ibikorwa byakoreshejwe cyangwa se byakozwe mu myaka y'1996 n'1997, aho bateguye gusahura amabuye y'agaciro manini cyane cyane mu burasirazuba bwa kino gihugu, nk'uko inkuru dukesha Radio Okapi ibivuga. Ati barashaka komeka igihugu cyacu ku Rwanda. None rero basore nkunda, mukanguke kurengera igihugu cyacu. Mbibutsa kandi ko mu minsi ishize ubwo yari Davos mu Busuwisi, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwana Felix Tshisekedi niwe wa mbere washinje bwana Joseph Kabila kuba afasha ubwonko cyangwa se ubushobozi bwa M23 mu gusubiza. Kandi Fredina Kambere, umunyabanga nshingwabikorwa wa PPRD, ishyaka rya Joseph Kabila, yamaganye ibyo birego byose, yemeza ko amagambo y'umukuru w'igihugu yavuze yose atariyo, ko kandi adashoboye mu gihe umutekano wifashe nabi mu burasirazuba bwa kino gihugu, nta n'ikintu ari kubikoraho. Amakuru avugwa mu burasirazuba bwa Congo ndetse navuga ku ntambara iri mu karere k'ibiyaga bigari ni menshi, tuzajya tugenda tuyagarukaho tubabwira bimwe na bimwe. Icyo tubasaba gusa no kudukurikira, gukanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo mujye mubona amakuru menshi tubategurira. Mukomeze mugubwe neza.